Biomimikry sú vlastne taká nie veľmi nová disciplína vedná, ale viac menej pre nás nová, ktorá vlastne hovorí o tom, že sa máme učiť od prírody. Ja som dostal ponuku vlastne byť jedným z tých prvých ľudí na Slovensku, ktorí sa tomu budú venovať, alebo respektíve učiť na škole, ktorá to práve rozbieha, tento predmet. Zaujalo ma to, pretože samozrejme biológia, veda, technika a svojím spôsobom aj iné vedné disciplíny, ktoré do toho spadajú, sú predmetom toho zájmu mojho dosť výrazného, tak preto som potom vyložene hrabol, ako sa povie. Mali sme tú delegáciu zo zahraničia, asi z 5 štátov. Boli tu ľudia z Ameriky, boli tu ľudia z Turecka, boli tu ľudia z Holandska, z Českej republiky. Takže stretli sme sa vlastne na takom dni, ktorý som pre nich urobil s deckami našimi, so šiestakmi. A vysvetlili sme si vlastne na jednom príklade práve princíp fungovania tých biomimikier vo výuke. A konkrétne sme vyrábali, alebo sme si vysvetľovali princíp fungovania štrukturálnych farieb. To sú farby, ktoré fungujú bez pigmentu, len vďaka odrazu svetla na štruktúre povrchu. A vlastne sa nám aj podarilo vytvoriť potom pomocou čokolády vlastne takéto hravé farby vlastne na tých čokoládach, na povrchoch čokolád, čo samozrejme pre tie deti bolo úžasným zážitkom, ale aj pre tých dospelých, ktorí sa toho zúčastnili ako hostia. So we were making structural colors on chocolate. I don't know, it went pretty good. That you can make chocolate have color is so cool, especially using the methods that nature has come up with. So I thought it was one of the best activities I think I've ever done. I loved it. The way it changes how kids think, how they think about the meaning of nature, what nature is good for, why we should learn from nature. I think that's the best thing about it. It also shows kids that there's new ways to do things. We don't have to do make technology the same way we always have. Nature gives us a whole bunch of ideas of how to do things that we might not have thought of on our own and that are often better than the way we do it. So that's what I love about all of this kind of stuff. Well, there was this kid named Sean. He was a 5th grader, so he was about 12 years old maybe. And he noticed that his cat on a cold day would puff up his fur so the cat stayed warm because it trapped the cat's body heat next to the cat. So it's a way that cats stay warm. And then Sean came up with the idea of a jacket that you could pump up with air on a very cold day and it would keep you warmer. And that jacket actually got produced by a company and you can buy that jacket today. That's my favorite one, I think. If I had to pick one, but there's so many good ones. We had 3 ideas what we can do with that structural colors to make maybe better some of the things that we always do. Well, the second idea was that we would paint a bike with the structural colors, and in the night when a car is coming towards you, that the bike will reflect the light and the car will see it. Yes, and then we're thinking about that. We can paint the window from the outside. Yes, with a structural color, and because of the birds, then some of the birds don't see the window, so they crash into them, and we wanted to paint the windows that the birds will pass by it. Tešili ma 2 veci. Tešilo ma to, že to tie deti naozaj zaujíma, že dokázali za sebou strhnúť vlastne aj tých dospelých, ktorí samozrejme sú ako malé deti v tomto, lebo tiež sa tomu venujú a tiež sú nadšení z týchto vlastne vecí, ktoré v prírode už miliardy rokov doslova tu máme a my ich vlastne len objavujeme postupne. A zároveň sa mi páčilo aj to, že to bolo všetko vlastne v cudzom jazyku, čiže tie deti si naozaj ešte vyskúšali aj vlastne komunikáciu v cudzom jazyku, v angličtine a boli naozaj vynikajúce, čiže to bolo úplne skvelé, že sme sklbili vlastne ešte aj humanitnú vedu ako anglický jazyk spolu vlastne s tými prírodnými vedami, ktorým sme sa venovali.